ngasi phongkhiba tungan tungan ba manipuri se phongsing amasum thokhiba thodwa thoksing dagi maruibi I pausing myam da thamjagi ahanbada Air India na Pak sanami nekpagi thorang lapthokre irebak poksi digi Air India na ngasi lapthokhibada kumsi sahi gi oina makhoina pilot samapan amasum cabin crew lising mariga sani nekane hadi madu makhui gi asoba pakthok sakthok hanana ba thorang gi saruk ama oigani tha sigi angan masarukta tatana mapu oiduna salairiba airlines aduna laukthokibada makoina dollar billion kya gi yanasi ama France ki Airbus amasum Americans planes maker Boeing gi inaduna passenger aircraft samri ko humdra lainana ba thaurang liaki madu commercial aviation gi puari da khwaidi gi saw shopping event amoi aircraft samri ko humdra du ki mamal si dollar billion humdra amasum marfu oigini haina panari airlines aduna list laukiba aircraft kuntraga taruki manungda anidi Boeing 777-200 LR ni hairiba aircraft singadu Air India gi fleet yaukhrabani nauna lawgudariba cabin crew singadu laiba ki mafam kayadagi khangani amadi sayol taraga mangani gi oiba training program ama yawgadabani kum English ngani ka kungani thugi me amasum English ngani ka kungo humdagi February fawgi manungda Air India na cabin crew lisingamaga samapaneki thasig angan basarukta aircraft yamna order tokiba maramna international amasum domestic networking da flight sing hena leragani amadi domestic route sing da AIX connect tawduna realigns tawgani cabin crew na haujuk oiriba airline adugi phibam amasum Air India group ki tungi phibam sembad amaroiba thaudang loragani anoba talent sing thamduna Air India da cultural transformation purakani madu bihan gi maroiba sroi amani India gi hengalakliba air traffic ki phibam yenglaga Directorate General of Civil Aviation phongdorakibada aviation body duna sauna upgradation tawgani Anoba Regional Office taru Ahmedabad, Jaipur, Agartala, Amritsar, Nagpur amasum Dehradun hangduknaba thorang tawri hari DGCA gi Director General Arun Kumar News Agency amada phongdokhianasu pausna makhatana palakli atopa paw madana Maheiloi ama matomda Sijaramle masagi sei taragatre rom suraba NEET gi experience ama ngasi mahak masana lairiba hostel gi kada masa matumda Sijaramle haina police gi mekedi gi phongdorakli police ku report matung ina kata da liba hostel kada matumda Sijaram ki ba Maheiloi du gi maming Abhishek Yadav kawi haiba khangmangkre ma Uttar Pradesh ki Wadwan district ki ni amasum Abhishek laikidaba si tharga sai esida Qatar masa matumda Sijaki ba Maheiloi masing mari sukre Maheiloi asi Qatar hokiba sahi anirom leiduna National Eligibility Cum Entrance Test NEET gi coaching institute le rakhibani hokiba numit kharani gi mamang gi Maheiloi asi ma ki coaching class ta sar ya rakhi de hairi police na makhatar duna ma na leiriba hostel room atu digi suicide note ama phangmangam suicide note atu da laikhidraba Maheiloi asi na ma khudong thipa tare amadi mai tambada mangona pressure kya leire han iram khibaga loidana apokpa mama mapa na ngakpi na bus iram khi haksang adu autopsy sa tharaba matung imung munungi miyoisina kusinakre misi isigi matangna police na case ma lokhatuna thijinbigi thabak sa thaba hokre swari amaromda laikhidraba sigi apokpanadi misi isi coaching institute asina thuanmani institute asina laikhidraba masanu pada ka hena pressure pibadigi masa matumda seasonaba phirep lawrakhibo iramba yai haidi hensu pausina makhatana spali atopa pawmadana India government mai thiba nanglagani sasin pilot ngasidagi horaga Chhattisgarh ki Raipur da pangthokadoriba Congress ki marfuga mangarak suba preliminary session asina Congress ki mapangal hanadagi hena kankar hanbaga loinana lakliba kumja English ngani ga kungamari da pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda NDA laingakpu lusingliba BJP sauna maithi mananghalagani haina Congress lusingba sasin pilot na phongdorakli Hiramasiga mari lainana Rajasthan ki hanagi deputy chief minister asina phongdokhibada NDA government lakliba kumja English ngani ga kungamari da maithi banangnabagi sem saduna leiba yare ngasidagi horaga makhoi maithi bigi matam lakpa hore habisi BJP na soidanamaki khangjaramgani maram aduna leiba asida Congress na lusingba miyam gyoiba lainga ama semduna BJP na lusingba NDA lainga na democracy gi masakpu mangana na bo honariba amadi Indian constitution bu thawoidriba si thingba ngamlagani sohari magna makhatana phongdokhibda center de leidiba BJP gi lenga si dictatorship ki weba lainga ne habisi leba si gi miyam na yana bu afma mani
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ 45 ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ 15 ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 15ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 18ꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯅꯣꯃꯤनेꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯌꯔꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ CWCꯒꯤ इलेक्शन पांगथोक्तना फिरप लौरक्पा मतमदा गांधी फैमिली द ब्लेम तौदनबगिदमा अखोई स्टीयरिंग कमिटी की मीटिंग द यावखिदबनी हाइरेनिसु पाउसना मखातानसु फोंदोरक्ली लोइसलाकपोइना तो पाउमना लाल लेपनब रशिया अमसुम यूक्रेन की मरक्ता पीस टॉक मखा सथनब चाइनाना अपील तौखरे रशियाना यूक्रेन लंदादुना सथरकलिब लान सही अमा मपुंग फरकपग लोइनना चाइनाना लान सोकनरिब नकल अनिमकि मरक्ता लेपलुरब पीस टॉक अमुहना सथनबा इराय नुमित अपील तौखरे बाइजिंगना नकल नामगी अनिंगबा पामद युमफम ओइबा थिंगबा थंबगी थवंगसिंग लेपनबसु अपील तौबग लोइनना चाइनाना न्यूक्लियर खुलाई सिजनबगी मयुक्त लै हाइना अमुहना फोंदोखरे इराय नुमित चाइनीज फॉरेन मिनिस्टरना रिलीज तौखिबा पॉइंट 12 की पेपर अमना हाइ कन्फ्लिक्ट अमसुम लाना कनामतबु कानहंदे पार्टी खुदिमकना रीजन द युमफम ओइरगा वरेप लौगदबनी अमसुम थबक पांगथोगदबनी लोइनना कन्फ्लिक्ट की फिबम असिदा पार्टी सिंगना यारिबा मकै पुंगनिंग फाथगदबनी अमसुम टेंशन हेंगैकदबा थबक थवंगसिंग चथरोइदबनी हौजिकी क्राइसिस असि हेन लुसिन हनगदबा नत्रगना कंट्रोल की वांगबदा चतखिगदबदगी थिंगनबा यारिबा मकै होनगदबनी पेपर अदुना मखाताना हाय पार्टी खुदिमकना रशिया अमसुम यूक्रेन मानब मैके अमदा थबक तौमिनरकपदा सगोटकदबनी अमसुम कन्फ्लिक्ट सीनरिबा लैबाक अनिना यारिबा मकै थुना डायलॉग हाकथेंगना सथबा होगदबनी मसिना उंखनबगी फिबम थेंगथांग नाइना हनथानबग लोइनना मापुंग फाबा सिसफायर अमा पुरकपदा चावना मतिंग बांगनी पेपर अदुना UN चार्टर सेक्शन ऑब्जर्व तौगदबनी हाइना पल अदुना लेबाक पुनमकी सॉवरेंटी इंडिपेंडेंस अमसुम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इकाई खुमनगदबनी साइकी कोल्ड वार की वखलोन थादोकनबा अपील तौबग लोइनना पेपर अदुना हाइ लेबा अदुगी सिक्युरिटीना मरम ओइदुना अतै लेबाकसिंगी सिक्युरिटी द सोनबगी थवंगसिंग सथरोइदबनी मिलिटरी ब्लॉकसिंग हेना मपांगल हेंदुना नत्रगना साक्थोहंदुना लमदममगी सिक्युरिटी की फिबम फगतहनबगी थवंग सिलेपगदबनी लेबाक खुदिंगमकी लेजिटिमेट सिक्युरिटी इंटरेस्टिंग लूना लौबग लोइनना इकाई खुमनगदबनी अरुब इशू अमगी मतांगना अखोइना इसम सम सोल्यूशन थीबा फांगलो हेनसु पेपर अदुदा पनखि यूक्रेन की क्राइसिस असिगी सनबा यारब सोल्यूशन दी डायलॉग अमसुम नेगोशिएशन नि हाइरदुना चाइनाना हिरम असिगी मतांगना मखाताना कंस्ट्रक्टिव थौदांग लौगदबनी हेनसु सिरोल अदुदा पनखि अदुमैनमक पेपर अदुना US अमसुम नोंसुप्लोंगी अतै लेबाकसिंगना रशिया द मखल मखा क्यागी सेल थुंगी अथिंगसिंग अथिंगबा थंबबुदी क्रिटिसाइज तौखि हाइरेनसु पाउसन मखाताना पाली अदु हौसिकुइनदि मियाम पाउसु मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम मियाम पुना अनौबा अपडेट ngamiनसि